Ya. Main bro. Melu siapa? Berapa? Rawin. Melu siapa? Melu siapa? Oh Rinto. Siapa bae? Wonge. Oh Rakto. Main bro. Wong di video kok awe-awe ya balik maning. Wong di video kok ngono awe-awe ya balik maning ya. Ora main. Ani di video awe-awe ya berarti kan Carim Wanto lah, ini kayak sabarane Kebutero, Rasto. Iya. Yang arep apa ya? Pokoknya anak Rinto. Oh iya Dodo melu. oh Dodo. Langka sih ngelur mah. Kayak siapa kayak ting-ting? Anu Oh, ini Rinto maning. bukan anjing kayak. Sokol pira? 4 ke 5 tuh, 12. Ngomongnya sejalan ini ngurung pragat. Wis kene timbul. Oh wis ditandangi. Iya. Pasti kan dari kan masih sino anu kok. Wis butuh ya. Pas kan pasti dia. Kena ramat punya gue ada sebelumnya. Nah, pas kemarin kan jadi cinta dia Rasto. Mending lah ya, kowe engko sih belet ya wis. Barai. Tol juga talan nang isor kabeh lah dina dhuwur. Wong ngisor jeruk, amo lemahe dietek-etek yang ambil so. Ora lah wong gue ditandangi kowe to. Oh, semangat toh. Nanya kok mampu ora? Ora, itu bae. Segini bae cuma rip sih. Ya. Weh, siapa itu bae ya. Ini lengan di toh. Oh, ngono. Oh. Pik. Oh, pada ono. Para beruang filman. Toh, wis kesel toh. Main toh. Nah, itu kayak lemes. Ada saya nomor apa? Orto muatan ya. Nebak motor tapi cicilan tapi orto muatan ya. Padahal nyonggol aku apa namanya paling carry. Tapi paling diisi tak. Herannya, tapi bensinnya tank ya. Lagi sampean. Ya aku tanggal dinner loh. Jadi pertama be ludas. Makasih Pertama kayak kelasnya pertama be masane remuk ke motornya gak apa maning benin biasa. Wes do jalan do lagi di video kah ya. Ora anjuk ah. Ini teleponnya papane. Sirok wes. Rantai sampaikan gerang. Paling ngasuk ngandangane. Banyak-banyak wis ungkon. Oke, mulu paling umum. Mau peda timbul beno tak kau lah orang kesel. Oh anak dina maning. Aja kayak ngaya yakin. Orang yang ayam wis apa? Motor lunatong. Kon be wong 200 kok. Kowe tandange kon tau wong akeh nemen ora umum. Nyungkul wonge panse RT, RW. Weh, akeh nemen. Itu we eko rombongan ya akeh nemen. 12 mbuwi lah. Kayo ngerolas ya, eko mau ya yuk. Eko itu.
Wong akeh. Is cocok api men ki Dan siapa bocah? bensin nang di bener. June kompete komen ne langsir soalnya ini melas. Bet, kau kenapa ini? Orang katang Banyak orang kepotong. rong bulu. Iya ya. Tengah. Oh, iya wes. Tapi ning donen tak kaya ora Tapi tak kudune nyong ngisi bensin maning. Maring pom bensin. Soalnya wis enteng ora main. Nyopo bensin kelas ya. Ya, diliki garis mainnya tok ora nyanda kali. Pas, mau dipas 30 dipas nang kok sampan. Ya nyanda kok. Pangisi bensin di situ. Dah, ditutupi kan ini. Oh, ngerti nasi. Woi, Tarlim. Mudio orang gelem. Oh, Allah. Asam enggak? Coba lihat video ah. Yes, do, tak balik do lah. Isi bensin. Apa ngerti sih ya? Biasa video sih nyong ya. Jalan. Jalan.